Ядарлы шар операциясында индерсіне пурде кирле хадер хедербе пулушмадыр жайшы. Салдаксем ыцасын тыван шыр терев парадех. Власть үдімінде тұржаған земде айкинже юлмайшы, паттырзене хавғаландарашы. Тохрмаш ротан командире Григорий Михайлов ядарлы шар операции пышланныранбах тован шире хюделет. Кеске канут апхырне келечен, вол Рашей патшалық думен депутатынжен Анатолий Аксаковран пулужу итна. Машина гирлине білдерне. Хойен тимер уджа пулны хасалтаган, анжағына ташманын ракеты вешсе келсе тептуна. Вержененева палыртны телевзене пурнышлама пулужадех. Отличная машина, новая, самое главное. Все тут есть для работы. Отлично. Григорий Михайлов палыртны дырық ядарлы шар операции бұны вырына узугурна машинызіне илсе келеші. Анжақта вәзем шымрелеші. Юзама вара салдаксен вғыджеде майы дешук. Темле жулдырықта жүреме бұлдараган Тимир Ут чан-чан шәне жул парни бұлзадыжы. Рашей башалық домен депутатжы Анатолий Аксаков машинына кирлі ебалазымбе тулдарза ярасыне калары. Манашне вара Григорий Михайловын ротыне тада чываш салдагызен полкне хой хютине илзе пулышсады рассыне білдерджі. Анастасия Сидорова, Инесса Потапова, Юрий Марков, Чувашьен нация телевидение.